Thibitari-inĩ nene ya Malindi umuthi gukuhanaga muthi wa thoko magana ma Akenya makihatikana wadi-inĩ cia thibitari-inĩ uyu na mwihoko wa kuona endwa ao aria makoretwo matekumenyeka kuria mari aingi magikuirwo gukorwo mari arumiriri a dini ya Paul Mackenzie. Gitanda-inĩ gĩkĩ turacemania na Anderson Safari uria uroneka kuhatiririka kimwiri na kimeciria. Safari ni umwe wa aria mahonoketio kuma mutito-inĩ wa Shakahola agitariria uria aingirire mutego-inĩ uyu wa gikuo. Sikuwa nimekosa chochote, chakula kuwa nacho cha kutosha, sipokuwa tu ni hali ya kitaka kujisettle. Nashtukia watu ndio hawa umekuja kushika watu, sasa unakosa ile peace of mind. Aratariria ati okire guku na muoroto wa kwigacirithia kuhitukira urimi ende nditi ciambiriria kumucokia na thutha akirika ukombo-ini uyu ona atekwenda. Unajua jambo ambalo linaweza likatatiza mtu psychologically mpaka yeye mwenyewe akajipata yani haoni mbele wala nyuma tena. Oguko wa dineno tugacemania na Naomi Katevia. Ona gutuika gutire mundu wa family yake urite, Naomi atariria ati okite guku kuona kana no hote gukurana mundu wa itura riake, agitariria kimako giake thutha wa gucemania na mundu rume uyu uria mahakanite mugunda. Na sasa wakati nilipoingia kwa huu mlango, mtu wa kwanza kuona nimeona huyu ambaye ni mtu ambaye ni jirani yangu, kutoka kwangu ni plot moja alafu kwake. Ria muthia kuonekana kwari mwaka muhituku na towe wiki amu mutumia wake na ciana matiuikaine kuria mari. Kuna brother yake na kuna mke wake na kuna watoto wawili wa huyu. Otaguo Charo Konde na Charles Konde marego kugucaria muru wa nyina na ciana ciake inya gukirikana aumire mucii thutha wa kwendia mugunda na guthamira Shakahola. Alikuwa tunajua kwamba ameingia kwa kanisa ya Pastor Mackenzie mbeleni, yeye na bibi yake. Bibi yake alikuja akafariki kwa sababu alikuwa hataki kutumia dawa hata kidogo. Alifariki mwezi wa 6 alipofariki. Kuringana na murugamiriri wa motungata ma urigitani thibitari-inĩ ya Malindi Emily Karisa, andu 38 nio mararigitwo thibitari-inĩ uyu thutha wa kuhonokio kuma mutito-inĩ wa Shakahola, eri mari hatikaini. Tume overstretch as a hospital ili kuwapikia chakula kile kinafaa, na tumewapa uji, tumewapa pia chai kwa wingi. Oho akiuga kwa ihinda riri nyumba ya kuiga miri ni ihurite na riu maracaria njira ingi cia kuiga miri no. Tuko overwhelmed manake mochari yetu capacity yake haiwezi kushikilia zaidi ya mili 20. Maya mokite riri makiria ya Akenya magana meri meandikithitie na ruhonge rwa mutharaba mutune magicaria endwa ao aria marekuirwo gukorwo mari arumiriri a dini ya Paul Mackenzie. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro.